Saya Indra di Bali nih. Loh, cing lawan-lawan kan pas tuceng aja. Macem-macem. Dun anakku widodari tumeni dewa ajak 300 teko. Bos Liu. Ping 300 ji melincar. Papatin yang dari bebak. Bencing lawan. Aduh. Pas tuceng aja. Dun anakku widodari ngen nadani dewa ya ning Dijangken Sulasih karatu betalo. ken Sulasih. Betawang. Iya, betawang leklek betakon ben. Bencing lawan. Pas tuceng aja. Dewa ni diningnya nadani dewa nining. Sanecen Ngenadani dewa cening kok bongong. Sanecen ratu. Yang di pojok sana itu Oh, sanere mucu punika ratu. Ampura ratu niko aden di tiang ratu betaro. Suprapo wastanipun adek tiang nomor 2 ipun ratu. ngenadani Suprapo, oh Suprapo. Oke, Suprapo ratu. adik Inggih patun. dewa sing kemang Ampura singe potaro dijang enten pura nungkul-nungkul ning anjang singe potaro. Dijang takut kok pas tutu. ini saja. Aduh, sing mana to? Meni dewa ni diningnya nadani dewa ni. Niko talar radi dijang nomor 3 ipun ratu ni lo tamu wastanipun ratu. Adik Inggih. Lilo tamo. Ni nyoman ni lo tamu atu. Oh, nomor 3. Inggih. Di dewa nung ayam gitu ah. Dijang kari dekir. Aduh, nyaman kancing mana apa? Meni dewa ni paling ceniknya nadani ni. Niko adek dia nomor 4 ipun ratu. Ni ketut tunjung biru atu. Oh, ni madani kentut tunjung biru. Tadi kentut tadi. Menjelek bone gini tuh. Sing ada ipun Cintut. dan. Ah, nih. Cek, berarti yang oh. Iya. Kok sing ngerasa? Sam. Gini nih. Napi ratu. Mapan sira yang Indra mireng Arjuna metapo di Gunung Indrakila. Nggih. Jani Sangyang Indra ngutus wateke Widodari. Ratu ngutus di tiang. Nah, Sarang aden-aden di tiang. Mangdo tedon mereka komerjo pado. Ngodo tapani do Sang Arjuna boyo sapu.